Dragi moji, drage moje, poštovani pratioci, pratitelji iz čitave bivše Jugoslavije, pozdrav i selam alejkum. Evo, danas, sad ovog momenta, danas 2. aprila 2023. Sad ću vam pokazati kalemljenje profesionalnim makazama. Evo, baš jučer mi stigao sav pribor, kao što vidite ovdje. Kako vidim, izgleda da su mi stavili na Omega. Daj, vidit ćemo. Trebalo bi biti, ako se ne varam, na Omega ili na U. Dobro. Vidite li tamo rijeku, dragi moji? Tamo sam ja snimao jedan video. Koji video? Neću vam reći. Čik pogodite. Ali hajde da krenemo. Evo ja sam već odabrao marze za ovo kalemljenje. Kao što vidite, mora da se tu i tamo malo da se poklapa. Ajde da krenemo. Dakle, moramo prvo ovako. Evo. I sad treba i ovdje isto tako isti kalup mora da bude. I sad ćemo fino ovako staviti. Uvijek, kako se kaže, treba da bude koža sa kožom, da se fino poklapa. Evo. Sad ćemo i ovdje isto tako. A kao što vidite, ja kalemim na divlju trešnju. Baš sam vam pokazao da se može kalemiti na divlju trešnju, a divlja trešnja izgleda ovako. Sad ćemo fino i ovdje isto. Gledajte. Evo. Evo i ovdje isto tako. Evo. I fino ćemo staviti. Vidimo. Evo ga, gledajte. Gledajte kako se to fino se poklapa. Sad ćemo fino staviti. Sad ćemo fino obavijemo. Jer i ovo su mi isto tako, u priboru su mi ovo poslali. Tako da me je pribor, da vam odmah kažem, koštao me 32 eura. Kupio sam ovo sve na Amazonu. Sa poštarinom, sve uključeno. Tako da znadete. Evo ga, sad ćemo ovako. Naravno. Evo da ćemo isto tako uraditi. Uradit ćemo i ovdje isto. Isti postupak treba da bude. Naravno. Evo, dragi moji. Kako to? Kako to ide? Eto ga. Opet ja stavim malo za svaki slučaj, malo stavim da se ne bi se odvezalo, kako se to kaže. Evo ga, sad ćemo malo, vidite. Evo zašto ja opet stavljam malo, ne znam se, samo neka drži ovo što je original za kalemljenje. Evo ga. Eto, to je to. I kao i obično, mora se malo uzeti. Ajde, evo. Odavde se malo mora uzeti da stavimo gore, jer ovo se treba pokriti. Naravno, moramo pokriti i ovo ovdje. Ali isto tako ne zaboravite da pokrijete i ovo ovdje, ipak da ne bi bilo disperzije, limfe
Da vidimo gdje mi je poklopac, a evo ga poklopac, mora se ovo sve poklopiti. Fino složiti sav pribor, ubacimo ovdje. Eto tako, dragi moji, ja sam vam pokazao sad kako ide kalemljenje sa onim profesionalnim makazama, pa eto, pokušajte i vi malo, skucajte para, skucajmo kad može onaj zinaučar, što troši pare na zinaučarke, spreman uzeti i dugoročni kredit, potrošiti na zinaučarku, što vi ne možete potrošiti 30 i toliko eura, pa ovako naučiti i ostavljati sebi trajnu sadaku, a trajna sadaka to je i nakon tvoje smrti. To su ti dugoročni sevapi, dugoročna dobra djela koja će ti poslužiti nakon smrti. Eto, toliko, narode.